Kangini karu eyaitenelo kanisa la polone kola yara kine yunak lugeresan kona mugongo ngesijana kina ngini teker ko Uganda asabita dopet kana itolo tailipa sine koto mabila sine inwe gelegela kere kana isabiti nabian ateker na Iteso ngesara kesarereng na itolo tailipa sine koto mabila na musugun amo keda Iteso. Ekwaya lo kanisa loko kiere Church of Uganda o district alo serere. Ngesengar nikini itailipa sine koto mawaila yoere kona mugongo Kampala paran kanabian. Ako unakiro na limonokin ngesarai Ecorakin kanuke jakait. Nengar nikini itakimat Reverend Canon Christine Shimanya. Koto moijiri la Shomio, koto moitabo lo Ikorinton lo yare ito sulai kanyangon. Reverend Shimanya ngeso buishishana kitunga lo ajasa ilip ameda Nakalaunan. Mame bui kitaijo Aikor. Tewalia kukaka nti ulino wayo. Inera kini je moyole jakait. Ni borene beti jai nakini jakait deke. Je ponele inera kita je moyo. Akimat Shimanya ngesobu yata kaita chaune beitunga kwa na parashanu ngesa pipilara Ecorakin koto mo kanisa nare mamejene tameda Nakalaunan. Pipili tunga iborengine baka Aikor. Konye Aikor nyesi dumnajo arere ngesho aneje jakaite deki. Nyini boreni korijo nyini Ecorakin ta kiere ni nanje jakaite deki ejarere na ikama narake da Aikor. Ulicho wayo ere mukama agulawo ekubo. Akaolo na ilipa sine elipan lango sibib emormor papa Iteso Paul Sande molo teto maileng ngesobuo ya ngarere ngai Ecorakin Iteso luo Kampala kere kere wakiso lua jasi to mailip around topolorete akiron wa bongora idu kireria tomo chalo ile bunto torkesi kotode kere kapataker emor kisakanini adugutere one oinono kaloka la Iteso mami ere mamjabio kare tunganan. So ere nese pocket of lakataker. So bushonga ke liponi kare ke murkinosi. Anyute be butosa bushonga ke tejenkino sa ke temtemi osio ilushite ngare. Emormor ngesobu yata kai Ecorakin uria klo Kampala kera rauli topolorete shishanakin idwekes angaje pena Iteso. Utonga ke lip kokoror gataker. Beka rechakisi inono shop achut angajep nisiborekere mamyo ijas kangajepe mamchabyo vijana kapaka Iteso saka monyangi chute losi idwelu poni doeto ngane Kampala. Iteso ngesbo bebe itengar nikina ilipasine ikona mugongo karungon erayola paloi kaintangon. Kanuka TV East, Noah Omuya, ko Kampala.